بله تماشاوانین هیجا اف راپرسیا بالکیش لگل سازیا راپرسی راوست ریوبری راوست روژ اسیر گراسون جدیار بکرمی بگرنه دستا دم باش بریز روژ اسیر گراسون روژ دخوازم جوی پرسی دست پی بکم گلو تو چاوا دنرخینی نگله کی بالکیشگو نزدیکی صدی هشت جوانین کرد در راپرسیه که در کل ترکیه تی کرن با آوایی که اشکره دبیجم ام نتوه پروری کردن دست پی که دبیه که چاوا بله بریان ها مها آداره ما راپورتک لتنه سر جوانین کرد كيف شكربو يعني لسر انجام جوانين كردا يعني جوانين كرد شد فكرين شوا دجين شد خوازن لسر وي من رابورتك برفره وشانت لو وي دريده كسم بخوا كرد دناسن يعني وكي نتو پروري دمام دپرسين ما ريجيك زيادتر جديد يعني كسن جي كردايتي إيرو مثلا بيجنا كون نتو پرورين كرد يعني جنبين توريسيان إن كرد جالك جارنان مترسية خود بيجن جبو جوانين كرد بيجن جي ناسنامه كرد جي دور كتينه هدي كردي ناخفن انجي امتكارن بيجنا كو لسر كردايتي دور كتينه گشدان كردايتي ين سياسته جي دور كتينه و اپوليتيزه بونه لبلی دما ام لگشتی انجامان دنیریم ام دبینین کو جوانین کرد هرچی قاز ج عالیه چاندی و عالیه کلتوری و ج زمان خود دور کتبه جی ج ناسنامه خود دور کتبه جی عالیه کلتوری و عالیه خواستکن پولیتیک و عالیه خواستکن ستاتویا نتوا کردره دور کتنک نه عکس و جوانین کرد جی چی قاز با عالیه کلتوری و جی ناسنامه کرد دور کتبن جی دخوازن کو زمان کردی به زمان فرمی دخوازن کو زمان کردی به زمانک یه پروردهی و دخوازن کرد لجه خواست ستاتوی که با کردستان و بگیرن روش هر وها وی که دخوازم بزانم گلو اف پارتیون کردی گوهی يعني بارتين أشكري يقول تركيا بكردي هي هذا بجيد نافده قالوا برسفا فاندا خوازين جنجين كرددن تشتا راست جوانين كرد نها إيرو عاجز بينا كيا ورجاك مزندن بيجين دا خوازيا وانا بوليتيكايك كردستانيك مزنترن جوانين كرد دخوازن siyasetek nube meşandın. Yani politikayın HDP acizin. Çava acizin. Dixwazin HDP metodên kevnar van metodên wê wekî em bêjin bî kevneşopiyek ji têkiliyên wê û PKK yan jî têkiliya wê û Tundiyê bi şeklek nû ve bê sazkirin û bi metodek nû xwe ava bike. Wekî berê em zanin ku nava ciwanên Kurd de beriya niha 10 salan siyasetnamedarên Kurd ne derdiketin hol. Kesin wekî siyaseta Kurd de yani yeni legal de ne derdiketin hol û kesin siyaseta PKK'de em bijîne bi bandor dahatin axaftin. Lê îro kesin wekî Demirtaş hêdî bîne fenomen li nava ciwanên Kurd de dixwazine ku rê û rêbazên nû siyasetvanên nû bivînin û li gorî wê paşeroja xwe serrast bikin. Belê roj esîr girasûn rêveberê saziya rapirsiyê ravest spas bote ku ji Diyarbekirê tir gelme. Ez spas dikim.